paham tuh ya. Rat Srinadi itu artinya runtutan tembang-tembang Bali di Radio Srinadi animasi 10 lagu terfavorit selama aminggu tuh ya. Oke, tuh nang milu sek nang, milu. Terbaru saking Radio Srinadi FM, dase tembang terfavorit ring acara Rat Srinadi, runtutan tembang-tembang Bali ring Radio Srinadi FM. Nyabran redite jam 7 semeng ngantos jam kutus semeng. Om Swastiastu. Saking rahasia margi urah rai Semarapura Kelungkung Bali sida sesieuna pitu Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rajang semang pendengar Srinadi FM, salam hangat rakyat Indonesia. Kecunduk serang ditiang Srinadi Siar Putra Kusuma ring acara Rat runtutan tembang Bali raina mangkin puniki pendengar Srinadi FM ring rahina rediteng ya pinaos nek kaping 2 sase Februari warse duang tali 6 likur. Ngilan pasti ke pendengar Srinadi FM jagi atur uning yang ditiang wenten dasa tembang sane sampun presiden ranjing tembang nyane ring acara Rat runtutan tembang Bali puniki. Ingat langsung yang mantan mendengar Srinadi FM ditiang aturang sane wenten ring posisi nomor dasa puniki wenten tembang saking Rocky Klana Pocol Ngantosang. Dase runtutan nomor dasar. Pocol jani belingan tosa ragan adi megai di luar negeri ngarepa hidup pelungan apa ngidang ira gemeting tingan apang nanang kasengsara putus bulan subuh menjalan ragan adi pada tepat kenyanyi hengsaken dana somahengan tosa sang tulang melengok-bengok beli dini mepangok
pengarepan taune ati kae beli sakit hati. Sia runtutan nomor sia.
adalah nomor kutus. Sing ngedang nutunggang berjalan tresna aneta indra gerasaya boye je belikal nyampahang aku buin belikal ngutang ani makejang ulian beli sayang. Harus tetap semangat tak geliulah perbedaan semungkin kamu bersikap jangan bersikap belingan lagu renang adi masih nyala masa depan. Harus tetap semangat tak geliulah perbedaan semungkin kamu bersikap jangan
ngeselin unduk kene beliwat. Jani adi harus je tetap semangat. Ageliu ngalah perbedaan sing mungkin kalma besikan. Rasa yang di hati Tusing jati yang kau mencintai balik. Karena tiap saja tusing harus memiliki. Jalani sapan kenangan di bidang raga sing mungkin ngidang makasikan. Belingan lagu renang Adi masih ngelah masa depan. Tresna tu sing harus kegelahan. Pitu runtutan nomor pitu. Pipis sing bekelan mati. Dije ada anak mati nagih pipis. Ne perlu pipis aneh hidup di bumi. Yen sing ngelah pipis hidupe kerasa mati. Bagiane sing ngidang meli. Yang ngelah pipis apa pengidang meli. Dejeroti harga diri adape di bumi. Kitu saktine pipis tadi raja di gumine. Lentang kelenting ngale pipis. Tukang pukul jengkang jengking nage pipis. Parkir motor kayangan nage pipis. Itu saktine pipis tadi raja di bumine. Dadi raja sing ngelah pipis sing ngidang kijo. Pipis dadi raja sing ngelah pipis du sing ngidang ngomong apa. Piana kurenan du sing ngidang belanja. Saling kelakar angon ngubuhin mitra. Bagiane sing ngidang meli. Yang ngelah pipis apa pengidang meli. Dejeroti harga diri adape di bumi.
Itu saktine pipis dadi raja di gumine. Dagang bakso klentang-klenting ngale pipis, kang pukul jengkang jengking nage pipis, parkir motor kayangan nage pipis. Itu saktine pipis dadi raja di gumine. Pipis dadi raja sing ngalah pipis sing ngidang kijo. Pipis dadi raja sing ngalah pipis tu sing ngidang ngomong apa. Pianak kurenan tu sing ngidang mau belanja. Saling kelakar anggon ngubuhin mitra. Pianak kurenan tu sing ngidang mau belanja. Saling kelakar anggon ngubuhin mitra. Nenam runtutan nomor 6. Suba beli juang, pasti ada lebih lan kuang. Di kuang neti yang dah beli nyebetan. Namun kurenan harus saling gelahan, pasti ada sebab lan liang. Kuang bedek de enggalan nake mulia. Tiang kantinya aja dini, suka dukanya dia kengayahin beli. Ando ama bukti terus nanti yang kebeli. Yang bani berkorban buat beli, jokin reramone sayangin demi nugetog beli main. Sayangin jasir yang sekayang-kayang, nanti telah sisan umur nantian. Ajak bilacur, ajak beli tuyuh tiang, tusing lakar mengeluh. Pengideh tiang beli tetap setia, ingatan bebesan ya irama. Tugas beli tekelnya kapen tiang, cukup kainang tiang bahagia.
punya ajak dini, suka dukanya dia kengayahin beli. Doa bukti teras nanti yang kebeli. Tiang bani berkorban buat beli, joken reramone sayangin, demi no getog beli main. Sayangin jasir yang sekayang-kayang, ganti telah sisan umur nantian. Ajak beli lacur, ajak beli tuyuh tiang, tusing lakar mengeluh. Pangideh tiang beli tetap setia, ingatan bebesan ya irama. Tugas beli tekennya kapen tiang, cukup endang tiang bahagia. Sayangin jasir yang sekayang-kayang, ganti telah sisan umur nantian. Ajak beli lacur, ajak beli tuyuh tiang, tusing lakar mengeluh. Pangideh tiang beli tetap setia, ingatan bebesan ya irama. Tugas beli tekennya kapen tiang, cukup kainang tiang kini bahagia. Lima. Runtutan nomor 5. Sampunang beli sungsut ring hati, unduk pejalan tresnane, ane jani raga jalane, pasti kang ngidang rageng liwate. Rasa tresna di hati, sing jatumbuh ulyan materi, ya dia kembali sing ngalah dekanti beli nyerah tiang kau stata di samping beli. Tiang sing kau ngale ane sepadan, ne penting jani tiang nyaman, tresna sujati ane arepan, anto beli ane ngemang. Ya dia stunjani reraman tiang, pasti lakar ngelarang, nanging tiang tetep lakar bertahan, ulian tiang seken sayang.
tetap bersama Srinada FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Tembang saking Dewi Pradewi puniki wiring posisi nomor 5 pendengar Srinada FM. Beli ane ngalahan Ini sana makin lantur puniki pendengar Srinada FM sana minten ring posisi nomor 4. Puniki tembang saking Yante featuring Nanik Ngidam Pentol. Papat runtutan nomor papat. Dalam bulan ane subeliwat Jani ilo subengorang ngidam Bilang wai pasiluwe ngetel Ane ngidam apa kesempatan Beli bagus koran nanti yang Nesesai ngode hati tiang Dan cenik pasang tiangnya Jani subengan jangan denang Lo ilo jage Koran beline sayangan Apa kata ge Beli pasti kalutin Yang sing nage ane kewang aja beli Nangin beli janji harus ditepati Tiang ngidam pentong ne ada talone Tiang ngidam pentong ne double talone Tiang ngidam pentong ne aba emene Ilong ngidam pentol ne ada talone Ilong ngidam pentol ne double talone Ilong ngidam pentol 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 ne jangan rasane bagus koran nanti yang Nesesai ngode hati tiang Dan cenik pasang tiangnya Jani subengan jangan denang Lo ilo jage Koran beline sayangan Apa kata ge Beli pasti kalutin Yang sing nage ane kewang aja beli Nangin beli janji harus ditepati Tiang ngidam pentong ne ada talone Tiang ngidam pentong ne double talone Tiang ngidam pentong ne aba emene Ilong ngidam pentol ne ada talone Ilong ngidam pentol ne double talone Ilong ngidam pentol 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 ne jangan rasane Tiang ngidam pentong ne ada talone Tiang ngidam pentong ne double talone
Tetap satia musikiani Riki ring siada sosial nang upitu lan www.srinadiafm.com. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya. 21 Aku Viva, 3, 21. Melangkah kanan kiri, oma opa lincah hati. Dari pagi sampai malam, nggak worry nahan pipis. Happily, happily, popok celana dewasa. Ekstra serap, hey, ekstra kering, ekstra tipis. Oh, oh, oh. Ekstra teh hijau, fresh terus, nyaman tanpa worry, praktis, tinggal gulung buah. Happily, happily, popok celana dewasa. Ekstra serap, hey, ekstra kering, ekstra tipis. Happily, semua jadi easy. Promo asik kemasan 2000, dari kecap sedap kedelai hitam spesial. Sik asik promo asik kemasan 2000, isi banyak masak enak cuma 2000. Promo asik beli 3 gratis 1, kecap pilihanku. Sik asik promo asik kemasan 2000, kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Promo asik beli 3 gratis 1, masakan sedap selalu. Sik asik promo asik kemasan 2000, kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000, beli 3 gratis 1, kecap pilihanku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000, beli 3 gratis 1. 3. Runtutan nomor 3. Kang wang malu matimpa. Yen seandainya pidan beli jujur ngorahang, rasane gelahang beli kapining tiang. Yen seandainya pidan beli bani nekedang, jujur tiang masih patuh nemenin beli. Nanging geganti ngeselang mekejang, jodolan pertemuan tu sing ngidang maksiat. Kang wang malu metimpal, wireh keadaan dijani subuh melenan, demelihan keadaan
Yang seandainya pidan beli bani nekedang, jujur tiang masih patuh nemenin beli. Naning dekanti ngeselang mekejang, jodolan pertemuan tu sing ngidang maksiat. Kangwang malu metimpal, bireh keadaan nejani subuh melenan, dan melihat keadaan apabila selang pertemuan, dimulai garis hidup aneh harus jalanin. Kangwang malu metimpal, bireh keadaan nejani subuh melenan, dan melihat keadaan apabila selang pertemuan, dimulai garis hidup aneh harus jalanin. Tetap saja musikiane Riki ring siada sesian nangupitu lan www.srinadiafm.com. Cucian numpuk, piring kotor. Ih, tenang, ada solusi paling jago. Sabun krim ekonomi, pilihan keluarga. Sabun krim ekonomi, dipakai semua. Sabun krim ekonomi, irit luar biasa. Sabun krim ekonomi, bersihnya juara. Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Serba bersih, serba seger, serba guna. Sabun krim ekonomi, pilihan keluarga. Sabun krim ekonomi, irit luar biasa. Sabun krim ekonomi, bersihnya juara. Umur udah nambah aja, harus mulai nabung nih, besok ke koperasi ah. Ih, kok ke koperasi? Yang kerenan dikit gitu, di bank. Aduh, kamu ini dek, nabung di mana aja boleh. Cuman aku lebih milih di koperasi Pasar Srinadi aja. Selain setoran awal ringan, ada pelayanan transaksi online-nya juga loh. Dengan Microtech IT System, jadi bisa langsung cek saldo. Wah, koperasi sehebat itu. Iya, selain tabungan harian, unit simpan pinjam Kopas Srinadi juga melayani deposito, pinjaman modal usaha, dan KPR dengan bunga yang bersaing. Mau bayar telepon, listrik, PBB, atau PDAM juga bisa kok. Wah, kalau gitu ikut juga deh nabung di Kopas Srinadi. Unit simpan pinjam Kopas Srinadi, Jalan Mahoni Pasar Galiran Kelungkung, telepon 0366227705. Rasakan bedanya dengan menjadi anggota Koperasi Pasar Srinadi Kelungkung. Nikmati pelayanan ramah dan cepat hanya di unit simpan pinjam Kopas Srinadi Kelungkung. Bersama kami, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Mimi, kengken nih motor nih. Jeng rosok, sinyak greng. Badah, motor kuang servis tuh Gus. Beli, mai aja beli. Dia motor panaknya servis malu. Aruh, kini ke bos gumine loh. Beli males mak lo di bengkel nawang. Ye, beli sing nawang. Jani anak suba ada bengkelannya nyaman. Bengkel Srinadi beli. Hari Minggu anak tetap buka. Beli sing perlu takut ngantosan. Di itu tongosnya anak nyaman. Kantin linggah, tur free wifi beli. Ah, saken tuh loh. Free wifi, Mimi. Cek Jani beli lakar kemu sambil internetan gratis. Ngerere bengkel sane lengkap, murah tur nyaman. Bengkel Srinadi One Stop Service, Ring Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali. Telepon 0366 251 96.
kalih. Runtutan nomor kalih. Kintamani Sukawati tiang ne menemani naklen menikmati. Aduh sakitnya tuh di sini, buka tabakan tiap belati. Sinda sesi nomor Srinda FM bersama Srinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ini pendengar Srinda FM sedurung puniki katur ring posisi nomor 1 pendengar Srinda FM bacang turun yang ditang demun tembang-tembang sane sampun mertilar nggih. Ring posisi nomor dase pendengar Srinda FM tembang saking Rocky Klana pocol ngantosang. Ring posisi nomor 4 tembang saking Ayu Suwan Dewi featuring Sri Dianawati semakin
tua semakin bersinar ketan nggih. Lantor ing posisi nomor kutus wentan tembang saking Pompi featuring Deara Hutang Karma 2. Tut Parut puniki ring posisi nomor 7 Pipis Dadi Raja ketan judul tembangnya nih. Lantor ring posisi nomor 6 tembang saking Aruni Bani Berkorban. Ring posisi nomor 5 tembang saking Dewi Pradewi Tresna Sujati. Ring posisi nomor 4 tembang saking Yanto featuring Nanik Ngidam Pentol. Ring posisi nomor 3 pendengar Senda FM minta tembang saking Gek Diah Kangguang Malu Metimpal. Ring posisi nomor 2 yo sampun metilar tembang saking Gong Gek Rai nggih tembangnya nih. Sani menjudul Kintamani Sukawati. Nggih langsung mantan mendengar Senda FM. Sani menten ring posisi nomor 1 puniki tembang saking Tastrawika featuring Rick Sanjiwani Tambe Tresna. Lan pastikan pendengar Senda FM sampun 6 gingsir saking frekuensi Sandro ini sandukan mulai jebas tembang-tembang Bali alit-alit utawi tembang-tembang Bali anak-anak jagi aturang titang majaring pendengar Senda FM ngantos mulai jebos ngering gala sia semeng. Hingga pendengar Senda FM puniki sani wonten ring posisi nomor 1 utawi nomor siki Tastrawika featuring Rick Sanjiwani Tambe Tresna. Siki runtutan nomor Siki. Bulan bintang terkadang rindun tiangi ngajak ya ibeli diteselap segara angin peteng badan rindu puniki tangje tambah tresna kuat nanang rindu beli ada di kota yang ada di desa tresna ne kepisahan bulan kebutuhan hidup sabar je adi sabar beli pasti mawali hanya tot janji rakar nganten ngajak adi sekerja boleh segan tiangnya dengan dosa ya diasan liu ada gadaan tiang satya tua tekan ragan balik tiang satya tua tekan ragan balik. angin peteng badan rindu puniki tangje tambah tresna kuat nanang rindu beli ada di kota yang ada di desa tresna ne kepisahan bulan kebutuhan hidup sabar je adi sabar beli pasti mawali hanya tot janji rakar nganten ngajak adi sekerja boleh segan tiangnya dengan dosa ya diasan liu ada gadaan tiang satya tua tekan ragan balik tiang satya tua tekan ragan balik
Jagi mirengin tembang-tembang Bali sani becik. Jagi mirengin informasi sani update. Ngiring sareng pirengin radio Serinadi FM. Ring sia da sesio nangupitu utawi live streaming www.serinadiafm.com. Waning informasi lan tembang Bali sane becek wantah ring Serinadi FM. Ide Dani sedang mirengin radio Serinadi FM, ring sida sesio pitu lan streaming www.serinadiafm.com.